mugena kiese mingi pamba ve kilumbu kuzaka papa gouverneur na assemblée provinciale nanga beto tubila ka mambo ya stade Lumumba pamba ve stade ya ibanda 2011 ya meluta na ba ntwadisi mingi stade na umanisa ve na pesa vraiment kimbevo mingi kidilu mingi passe mingi na bana ya Congo central surtout ya Mbanza Matadi ya una ke batulaka ntubila beno anvanda na délégation yayi sama uta kutala kimona meso bisalu yango bima yango ni faso yakele yala mkuzaka mundu moso tememona na kati bisengo nyonso ya mwanzu ya nganda mutopi ya beto ya Lumumba ek vraiment yakena kusalama na kese nyonso nanga yandi mosi putulukezo me témoigner na beto nyonso keno so dimasi bake vraiment na wizani ya mbote mamambu nyonso ke vraiment kubama yake salaka basabala sambanu na basabala sambanu babake manisa bisau ya bao alo na basabala tatu so dimanche ke baka yau somya kuiza na nzile ya lufu tina Mbanza Matadi na basabala iya bali na sala bisalu nyonso ya mwanzo donc na bangonda ya août to septembre nanga deja nganda ya mutopi ya Lumumba ke pesuka na nkangu ya Mbanza Matadi diambu ya ntsuka mle tuba na mbana ya Congo central to Mbanza Matadi nanga mvolangani ege manisaka volangani ve parce que na nsatu ke luvuvamu ngemba vwanda na kati ya province ya beto samu bisalu yayi nkangu kena kuzona ya salama samba mvolangani ya nkaka yeko nife na profit ya nkangu to population yeko na profit ya beto bantwadisi atena kulomba ke na mwantangu yayi mebikana beto sosa ke luvuvamu vwanda ngemba vwanda sana kupesa ke bantwadisi ya Mbanza beto pesa bao maboko pesa bao confiance samu stade ya beto ya Lumumba ya Manisa yake Manisa na luvuvamu kasi na Kinduve na Volangani ve matondo mingi